ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kinoyalam juga khur hinyotrep National Awakening Movement hakhan nyotrep ujumang arajar pusau kelet ben pinsngau hu Deputy Labour Commissioner ketanat Labour jangka sarkar jela hakabede bakabai belas ngi jaginong toinong bela. Working President juga khnam uba Thomas Pesa ahijingkeran bakila pasai kubor u amakador kabai bela blabu dak sarkar mentala syam bakadunas bapalan tada nujor bat kejingkiudo jagi mar ki mata bagi marba mardi bakani galakta ikilong yeng beduna ka yok kakon. Hagar kesengi ke single IT ru dak jingtho Deputy Labour Commissioner matrwa ban kentiu no ya ka bainong sngi lani ke minimum wages jangki dong bela bat syu la kenturu ya ka sarkar bukan shimkhia no mardor halor kani. Kalian ngajongi ka kena mentasing ila oni kendu ya ila tu bani kendu Labour Commissioner yang ga jela ka jongi ndai ka jimpom don ka jongi ngai kendu no Deputy Commissioner ka jingwan ka jongi ka dei halor kamat ka bang ju ong kata ka daily wages ka baka sarkar jela ka ju penbena mat ya ka VDA ruman kan riu penai ka sarkar jongi penbena mo dan nagini sinam ki bala adab la kam ngia bodin bae kan ka dor ka baka sarkar ka bu mara ka tusnyo ka jongi kalong ka dor ka baduna palan desi ka ba kami hap bat ka rekom rem ka jingim ka paman kasni haka juga pemerintah dan kalian jong ka government kala constitute ya kawe ka subcommittee ka ban revise ya kene ka dor kata ka daily wages kat kum ka Daily Wages Act 1948 dia ka kam kala ya chaman pat kalian jongi mentang ila wani kendo Deputy Commissioner bat ka banungkang ngila ajemut ru halor kata ka dor le se ka ba ya hap bat ka imlang ka salang kan wan pen mentoy ki paiba ki babon malang te nakaliang jong ka jong Deputy Director pada ila ong ba nang sim jemut lagi gitu jika jemut jong iru bat kinta penmi ya kata ka dor ke bertemai tang banyak saya lang paiba kendian mau ka kani ka daily wages kani ong kada no ar benta ke benta ke benungkong ka base amount mah lani kata ka principal amount kabar ke dega VDA ya kan ka base amount katkum ka Daily Wages Act 1948 ki amen sisin sansnem ki penkalai ka base amount but ya ka VDA pada ki kentiu man kan reu benai nakata daung sotu ba ka makongsan ni kene ka principal amount ka bale sisin sansnem na kalian ka sarkar ka juan ra ha ba dei ba ka VDA ngatarai kembang ila yo ilot ibaro baka jingkiu ha ka VDA kalong ibarat pelan ikiu khat praten ka ikiu khat oi tingka ka ba kam da yarap tani ka ba dia nak kalian ka jongi ngila ban thia lamba ka siti bat hai Deputy Commissioner ru ba kani ka base amount ka blong ka ba biang da ba phai ru sekisan senam gi banwan ka jingkiu jongki mar ki mata ka dor im ka man resni hadut senam nang ni syakman nomor ba ban perkelab yang sisien hap yang sesan snem nakadaung kani banga nakalian ka jongi bang isim kya nomor ba kani ka katalut ya babon balang ba ki pajba ka jongi daki ki baboni ki pajba ki babela ki levels ki don ki casual worker ki batrih po ki trat sokar mo per telo da kim yo pada ya kata ka jing sio ka biang let's say kan long ka jing penkia ya kalong ye kalong sam jong ki babon ki ba jenjar na kamai ka jing dia ka bar pada ngila ya kan bar Deputy Director ba ngiri ban pe beniaru ba kani ka notification kajing pun benar ka ba penmi da Labour Commissioner Office kadi ban trikam lut ya ki habar wa benar berkumbang in alam mangi buat kita trikam sokaru kimbot ya kani ka notification ka bajumi sisin nreu benai na ka Labour Commissioner's Office dan kalian ngajongi larang ilap kung kita angin sedang beraino ada ka written complaint support ka Labour Office kenang bikin laban le ya kemudian kam di community ba na kalian ka committee na kalian jong ka Labour Commissioner's Office ba na kalian jong sarkaru kin simkhia ba ya kini benta na kumta ka jung ma jung met jung mentoy jung babon balang ni kudu ojongi menta ka sini hakat saka ban ni kudu ya
Commissioner Labor na marindan tingna ikundu no yai kong nongrup ibada i Deputy Commissioner to Labor Government Meghalaya iba kam kerpang ba tang ban ya tiplang pai ba no i kador kabarim ka sarkar kalabu ya kini ki kata daily wages namentaki kategori worker pero bentuk ya ka unskill semi skill skill but highly skill ka ba unskill ka alai spot ka si sini nang ta pada ka kios ka alai spot sau ko ya ki semi skill ki skill pada alai spot hafau sau spot arpok pada ki ay kini ki highly skill tinggi sutu ba kaduna kaduna palat kampat biang tina kalian ka jongi ngirang propose ni ay ka proposal siapa ka sub committee nak bentak revision ya ka daily wages ba kumno ru ya ki unskill kadi bentam ya ka sau spa haka sisni kan teknik highly skill pada dia menyo ba ya kan new spa sisni kerang ba dandan ka jing mentoy kendiat ya kini ki ba tray hakini ki ka daily wages kategori apa fair tina kalian ka jongi kemidenti ba sarkar kan simkia kan ya ba kerang ba kamnumdan ka jing violation ya kan notification jong labor department kumbang itip ba ki wat ki tenat sarkar ru ki violate ya ka daily wages act nakapor dan kini noktai casual noktai sarkar kimyo ya kan ka dor kabari banyo katkum kalenti sokai kidan kini ki noktai kimyo ya kata ka ma ya ka kini ki areas tu kimyo teka pisah ka suja be sano namar balada mentaka kislap kiba sik watra ya kini ka penkiwa ka widi dari bay mandre bunai ka dari bunai April bunai September saya kaji penkiw na do situ April kasi ini kena terus pisah do bunai Julai to April Mei June lai bunai ka di area ya kanir kitu dan hok panyo ya ka mentaka jongki ya kanir ka mentang ki nanti bat ni sa apo selanggu so government hakoi pada kamar ka bangi ki RCW barang sutu RCW Arzan Reo ka wana notification na kanyang state government ka jala ka jongi hendrai ko menghilang ba kuat ka sarkar Meghalaya ka violate ya ka RCW Arzan Reo ki bon ba ki noktre ka so bijong ni atre ki khapas nem kata sinem kita kum casual ane kimpat bentuk iki kum kita ki casual regular casual worker RCW de nak kalian ngajongi min sa approach kena compile ki statistics ki data beri bakane nang ba kan umdan ko ken ki kendon ain ki baladon lupa hapok ka penmit sarkar jela ka jongi bat kabar pada halor ki RCW ngilap rupa teng ke sarkar ka ai ka penkup ya ki kum kita ki RCW ya ki benefits pada ki mai wi kaba kongsan ya ka benefit sebab ini ki noktre ki jongi ki batrai kum ki casual worker ki batrai kita sarkar ka pero ki ban yo lot barok ki privileges ki incentives dor ki ban yo at kum kalen ti joka ai kan dei bandon ko no ka jingnon banya ki tingi kmilen ti ban leng sarkar kan sim khia ba kini bagi backbone jong ka administration jong ka state ko jongi ki dei hini ni kerman ni ka bahai nang ni sekal